medijskim objavama poslednjih 10 godina na svakih 12 dana najmanje jednu ženu u Srbiji ubije partner, bivši partner ili drugi muški član porodice. Ovo nisu zvanični podaci, jer zvanični i javno dostupni podaci ne postoje. Statistiku o ubistvima žena vode ženske organizacije na osnovu medijskih objava. Gotovo svaka druga žena u Srbiji doživela je neki vid psihološkog nasilja unutar partnerskog odnosa, a svaka peta doživela je fizičko ili seksualno nasilje od strane partnera ili nepartnera. Brojke nisu samo zabrinjavajuće, one su zastrašujuće. Moje ime je Sanja Pavlović. Zaposlena sam u organizaciji Autonomni ženski centar, koja od 1993. godine pruža direktnu podršku ženama sa iskustvom muškog nasilja. Najvažniji princip našeg rada jeste da verujemo u iskustvo žena. Mi znamo da su sva iskustva jednako vredna i da je svaka žena u situaciji nasilja uradila najbolje što je mogla da bi preživela. Naša podrška ženama ide u smeru vraćanja kontrole nad sopstvenim životom. Zato ne dajemo savete, već podržavamo ženu da ona bude ta koja donosi odluke. Zato je važno da prenesemo poruku svim ženama koje žive u nasilju ili sa traumom muškog nasilja. Niste same i niste krive. Odgovornost je uvek na onome ko čini nasilje, jer je imao izbor da to ne uradi. Naš SOS telefon dostupan je ukoliko želite da prijavite nasilje, a ne znate kako to najbezbednije da uradite. Ili ukoliko vam je samo potreban razgovor. Naše saborkinje u ovoj borbi nisu samo druge ženske organizacije, već i sve one akterke i akteri koji lično i profesionalno dele našu misiju. Tu se ističe kompanija Avon, jer saradnja sa njima kao ženskom kompanijom za nas ima posebnu vrednost i težinu. Kroz tu saradnju odlučile smo da ulažemo jedne u druge i da udružene budemo još glasnije, jer ova borba će trajati dok god bude postojala i jedna devojčica, devojka ili žena koja živi u strahu i misli da ne zaslužuje bolje. Trudimo se da svakodnevnim radom ukažemo na to da nasilje nad ženama nije individualan problem, nego da je društveni problem. Hoćemo da kažemo svakoj ženi da nije sama. I zbog toga nam je jako drago što je baš grupa Novinarke protiv nasilja prepoznata kao grupa koja između ostalog radi i to, dakle osnažuje i žene i devojčice kojima hrabrost treba. Situacija koja je zadesila čitav svet nije nimalo laka, posebno ne za žene koje sede u svojim domovima zatvorene sa nasilnicima. Mi čvrsto verujemo da je obaveza celokupnog društva da kroz različite vrste delovanja reaguje na svaki vid nasilja nad ženama. Mi kao kompanija smo se obavezali da i pored ove borbe pružimo finansijsku samostalnost kao i lični rast i razvoj. Evo već više od decenije širom Srbije, zahvaljujući našim divnim Avon damama i zahvaljujući našim saradnicima, mi glasno kažemo ne, pružamo informacije koje su potrebne i osnažujemo različite organizacije koje se bore protiv nasilja nad ženama. S tim u vezi, meni je pripala danas ta čast da dodelim priznanje u ime kompanije, u ime svih Avon dama, u ime svih saradnika širom Srbije, grupi hrabrih i posvećenih žena, grupi Novinarke protiv nasilja. Svet je lepši uz žene, tako da recite glasno ne.